Eh! Bagaza mu mwaka. Eh! Babu. Nena kuvuga. Ndawe mwaka. Yego rwose. Hano rero mafite ibibazo bitatu. Ndagiye n'umamagarira abantu. Bangahe babiri bonyine cyangwa undi cyangwa itangazo. Rero baze bagati ikibazo bitatu. Bafite 100 byonyine kati bicyuye. Ngira vuba. Ibibazo bitatu nuko rero wabitsinda warangiza bakaguhemba 100 umara kubitsinda hariya kubitsindira 100. Naje. Come. Echamikuye. Aha uriteguye. Niteguye cyane. Ubihumbi 100 rate bikorera. Abasuka barimo kunindira rwose. Kanangi. Ikibazo cyame kiragira ati. Ayinga n'injangwe. Ni ikihe gitegeka Nibwa. Aha. Cya kabiri. Hagati y'imbwa n'inka. Ni ikihe kibwagura? Imbwakazi. Aha, icya gatatu kiragira kiteke cya nyuma rero. Perezida w'igihugu cyacu ni Paul Kagame. Kora hano. None se ndabona Ejo uzasanya rwose. Yego tuzareba murakoze. Ubwire n'abandi baje. Ndayatsindiye amafaranga. Uyatsindiye hirya ni ibibazo bitatu. Gatitsindira 100. Kimwe bibiri bitatu. Ibibazo bitatu byonyine. Bazuti bambwiye ngo ngira hano mani mite wenda ndeba yuko ubanye na yatsindira imbwa. Icya kabiri imbwakazi. Icya gatatu Paul Kagame. Imbwakazi Paul Kagame. Nabifashe ngiye tsindira 100 bitugura n'agakote rwose. Ava urakoze. Muraho. Bimeze biteze. Ni sawa. Nawe uriteguye gusubiza se? Nditeguye. Icara mubaze. Sogwa kano gakote kanye rwose. Nagatiye umuntu umva ndetse ngiye gufunukuza kanye nta kibazo. Nese ubu ni papa bamwita. Papa wanjye imbwa. Nagikoze. Imbwa. Mama wawe se? Imbwakazi. Nacyo nagikoze rwose. Nayangize no kwijana. Nayangize rwose. Nese uguturuka mu mudugudu. Oh my God. Paul Kagame. Paul Kagame. Ugire vuba. Ndabona. Oh my God.